Apay nga ya sinaanak mo Abel. Awan mo mo ka basol ko ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na Abel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditunggal may sa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunaktupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya Kabel. Apay! Pautangan nakman kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubay. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirin nak ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayawang kwartak. Adapang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan kabagais. Lukas pangarigan ta singirin nak daw. Si Kaman ti makaamwa makisarita ken kwa na kabagais. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Ket, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakkel la refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngem panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkari na kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanem ko man jay kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na jay akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan nagbababay apulos? Italaheng, garda. Kinwartaan naklaeng dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan.
Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababay ni ti kasto nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raod. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat gayim mo bay. Binulbulatsing mo kumakamin Di nakman ni ramraman iti daytoy Abel. Mababay na kung ije gayam kaw. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo tanadagos ni Garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta po kumaun. Ngamkurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakutin nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga malumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iti beer house da dya babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na ija, ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak nang ni tatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. E dinto asyak kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka ngaminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kasta ante. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, daras diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengag. Apay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda kinukwartaan na klangid Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, Primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritok day tatugi. Alaman nga rod, Primo. Kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw.
nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayo kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kasta aya. Ay, mabit lang antay. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunaandak pay atatang. Anya, kasano apaunaan ka katawan met nobyam? Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya? Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiren dagiti in-inted kuken ka. O saran kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingiren. Papanam primo. Dita balay da na Gardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutta na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam met ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda?
Ni Garda nga eksyo Anya, nagloko kan. Saan ba na tila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya, apa yan ni Garda nga iti asawaem? Nakadudit babalasang iso pa ilaeng may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex-yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim ay. Subsobrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mau ni Garda. Baknang ngamen. Iso akayat mau nga asawaan. Basta asawaak. Kaya iso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanante. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan makididakas na at agpada da mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga ita tan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsak manen Iso abay-bayan tayong idan, kabagais. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibagagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Ala nga rod. Babayin. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado latta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka?
Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay ngaya di mon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't ahantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay wan awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wala, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina nagarda, ante. Ay sanay! Di ka lagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Ha? Agpada kay Layja, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Ha? Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat a trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at mat no dakil ti sweldo ako nam. Samot unay adakil. Ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan da ito at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti da ito at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adak-dakkel ti sweldo na. Bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Di mo mabalin nga ito gaho uri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, dupa sila makalawas. Uwi katakaw. Matayak no kosto iti trabaho.
Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no, kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kas lapay matukul, tas ika kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas lang makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay, saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga, adal. Ore Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo, di kan sumrek inton Lunes. Inan anusa lang ngayon lagpas ti makalawas. Tap numalak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray? Oray anya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu kang rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan, uno igawid, no di mon kayat tiyag trabaho. Nanang, kur tayo mampay. At ako magatangag. Dahita ngamin ka. Dakal matiswildom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta, agbiro kak iti sabali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay, jagpat nagapanaginanam. Inta ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y, saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarod ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I won kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymot lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matiag malmalon ng mula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay na nanang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay ka saan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamata kailiw mau? Medyo kras ko nga ran.
Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rinak? Di ko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mait. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amait, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. ay sos, piling ka mait. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas akit kita na ka. Ay naure po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi jay ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudaw? Ay wala. Iso nga ina man agaram. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbain. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka langan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiretsaan kan. Agbiro ka langan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas ta ti jar mo asimbang paet. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di merse ti dakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutom pa'y no anya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay mai. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan intong bigat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak. Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kasto trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno ito damot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Soblia man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam.
Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kwarta yung mangkinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun anaanusan ti trabaho na? Ay, Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay, Juan nga ruda. Kasanun tulaang ano awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit din akam na idibinastad ni Merce. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot nati saan anangayatan ni Merce kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon itinalaka at trabaho na nang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan ngagtrabaho. Ay, kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan at nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manain. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iyornosain. Oh, makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Ay, jak madam mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka sa naginaw. Tay sumat niya sinong dito ayan kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang kita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Na, ay,
Tanyat kayat mo, makimat kami amin, ay nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga itapay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo, ken agkimkimat iti nakapigpigsa. Ket iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya ti nakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag ti tinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo, ganyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinayad ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Umadanin di pa nagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanin kan ka. Ado itulong mo kanyak tapno makaiskwela Pasit di pa nagayat ko kin karayta. Kan para madla kadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron di pa nagradwar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Ha? Uwan. Ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti pa nagradwar mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrak kayo. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayo, tawisan na kayo. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka diakas ti pa nagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagijay. Iso ananang kan tatang kunamet Apay nga dada dito'y kunak. Umay da ka nga rod kablawan iti pa naggraduar maon.
Sayang, tasanda na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Si kamo lang ngamin ti mabali namang kontak kadakwada. Ta si katada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas ta ti panagsasam. Itatanaam wanda nakagradwara kon. Ti amuda siguro agtrab-trabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagi tinadakal mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada, takas jaylat kalakan at ipanangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papadam ngay. Kamangan tayo numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan, tamang anak tun ijeruar. Di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo ti pa nagraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Apay anak kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan na gradwara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Ti amuda siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta dagi jay. Respeto am latta ida Di dakto pa'y pinagan ano idi ubinga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipata mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulakin ton Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalatta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyang. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyang Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Juan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamukidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na,
Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lat ti palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayom ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi di ti pwesto. Awan tinangyag ita? Ala, bayadam nga roda na, tagawid akon. At dapat ngamin aramida ki garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idikalman. Si mabali mo ti pa nagsasauna. Saan na nakasidi napasig, kan naragsak a makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan niya gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na. Medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigod mo't nga muna ang manalo nak. Ngam kasla ibain na mo't ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nak mo't, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak, Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baganagam kan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pas nagam ni tatang mo, apo! Sana di tayan terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam atawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Ada pa nga min importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang, kita no kasano amay singit ko ti parang kasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo.
May mga orasyon, anak. Ay, kastamat kan ka, baraw. Sir, kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man miya. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yaw. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyo. Idi, ngam saan itan. I-break kon day kya tao. Saan kami ngagbagay. Anya? Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. Kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Isaw, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nakto ni Arnold amang bayad iti nagastos na ng paadal kanyak. Sana problema dayta. Ta professional Jane Nobyo, Lola. Pangasi miya. Di na kumamat ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti parakan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingit akiti pa nagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan? Saanen? Namin anon ngay nayayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan mo a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, nanang? Gasto ya. Nasaya at lagtamot. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay, nangyagak itinatengkan protas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na pan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalakay. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Inton kwan, mamati akin ka. Agad patyan nak namin Nabayag mo nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sabi ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kan di nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak.
Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limed a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga umay di ti balayo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di, sigurado apaayan nak. Ang di ka madanagan, si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikop mo, na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo na ayayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itaapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari ang makadwami ita. Ngamsaan met gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak met na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay? Good, kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pagyanayag ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadyani dayjay ah. Mia! Ha, nakita dakon. Pumanawak la ko man. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kaste pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katne, masikuga kun. Ket, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam nga eh. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal na. Agoy-kuyog na. Ngamsyak. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yo. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Di nan kabailan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas di mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo, nanang. Da kayo pala ti makamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas, nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapol na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyaman nak, nanang.